Siyawubonga kuye unguwe siyawubonga Yesu ngiyabonga bantu ukuthi sizibusisa ngithatha bezofakaza kodwa basevala isikhumbuzo sengiyafakaza kuyenzeka-ke bantu uNkulunkulu la emhlabeni sibona umhlaba simuhle kanje kubuye kwaba nzima kuleya minyaka eyadlulayo kwakunento enkulu kabi emhlabeni jikelele kwakulwa inkatha ne-ANC lapho abantu babebulalana beshisana ngamathayi angazi-ke leyo silabantu loqedwa ngani ngoba namanje basibheke isanwalo semhlabeni abaliqedwanga kuhamba isikhathi kuphinde kufanele-ke singamakhosi sikunikelele lokho sicele ukuthi uNkulunkulu ungaphinde wenzeke base kodwa indawo yayidume kakhulu ukubulalana kwakuseUbuyi nasezivele Kuzobile nje abantu bayokubulala kuyilula nje ukubulala noma nje umuhle babekuzona abantu bese bebulala mawubumdala siyikhetha babekuzona abantu bayokubulala bethetha ngathi ngoba sekuthola kalihawu phela lokubulala abantu baningi abafika icala abangalazi kwasekuba khona-ke kukhala kwabantu base-Protestant ukuthi bayibi baze baphela basebencenga la esekeni lamaNazaretha ngoba phela libakhulu ngemali bancane bakhulu ayikho into engalweni lena bakhulu niphelele nje wasekufanele-ke kubikela amaNazaretha asezivele kuti hayi ngokuthile bethini kubona abantu befa kangaka kuthiwa sekhona nendawo iziyo la beshisela khona abantu
asamanazaretha ngoba phela ayadabuka amanazaretha ngoba phela ayazi anento yawo ephathekayo ethi mayisibikele bese kuphela zonke izinto kuthiwa ngalesi sikhathi kwakusekhona-ke ukufundisa igegisa fundisi ushezi nofundisi mngani base bika kula befundisi abantu bezwe base bezwa labo befundisi base beya-ke kulonkulunkulu wabo uNkulunyanga yezulu eseJudiya leyo mbika baphela abantu bayashisana abantu wasethi umkhulu-ke mabebaleka lawo waseduzane wasethempelini mabebaleka bengena ethempelini aloku wafaka phakathi kwenu kwenzeka kanjalo uma bejahwa-ke abanye babebaleka abaphambili ney'khathi zabo bafike baje ngaphandle kwethempeli ebese bengena la balandelayo kanjalo babefike baje ngaphandle ikhali mase bephakathi ethempeli babelingihlala bese kuphela konke kuluyimpi ukuthi kade bejahana bayazana ukuthi kade bejahana kodwa mase besethempelini babekuyeka lokhu kujahana bebeqhubeka nenkonzo bese batshela-ke umkhulu-ke abefundisi sebefikile bazelika le ndawo ukuthi cha ngizofika ngelanga elithize ngoba ngishilo ngiqonda ukuvutha abantu wonke umhlaba ayekho indlela yokuhamba base behamba-ke abefundisi bendawanile beyohlangabeza umkhulu esezela esineJudiya mabefika esezela ezomhlangabeza sahamba isikhathi luthi umkhulu uqhamuka base beyona befundisa ukuthi masiphinde emuva izivele bezisaya abantu ngoba phela abantu masebefuna ushembe ngeke ubuye wedwa khona zokuthela uma ubuya wedwa asevele uyishaya imoto besuka esezela beJudiya abefike eJudiya uthi umkhulu nandiphi izimfika la bathi besihamba nayo shembe uthi ngoba bamo-driver la ngithi uma ngithi ngiyabathuma bathi akadle emgaqweni bese bangixaka labantu mina ngelinye ilanga bangibiza ngoNkulunkulu kodwa mina uNkulunkulu bangibathuma bathi akadle emgaqweni wasa kwawulashonela ngawalalwa babuya-ke abefundisi bebuya naye umkhulu beya khona izivele babefika izivele basefike okuphelele konke ukungaphelele okuzosabalala nangalo yelo sabatha bafika bejakana abantu sekhona umkhulu bangena phakathi ibhamu bayishiya ngaphandle bangena ethempelini banika lowo abanye isabelele ney'nsithi bacifiswa noma sekuphela inkosi babehlala khona izivele ngale ekhaya futhi kodwa ikhona leyo khona leyo ngihlala ekhaya kalezo zimpi masebengene ngaphandle ethempelini bakuphela ukuthi bebejahana babesebelala inkonzo abanye babo sebangamaNazaretha yasifika umkhulu wayiqeda leyo mpi isibhubhuyi kuze kuyimanje ayiphilanga yaba khona inkosi kusisizwini